Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thara achhiar tu silian sang puya Sarkar lai puina thlona kumsom pare chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven la ma lo in thla da lo ula ina tom tlatin tul to palo chon pon chuak lo ula mai tom na vo midang nai lo kut le mai ti file hridan la lak lo ngai poi mo chelang cheu COVID-19 ka hnu shedu ne chon rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chon chanchin thalung athak chun jomang u tukina COVID-19 din hun hriat thar bera mi sang khat somnga pangai non kai ti mu chu ani nithum o mizoram legislative assembly se sonchon nimin khan tiamchin amlawati top ani defense minister Rajnath Singh na union road transport minister Nitin Gadkari de chon nimin khan Rajasthan Barmera national highway zakwa somni pangana emergency landing field an hong Sarkar lai pui chuan fura thar chuat thlai sang sang metric ton nuai zaria somret pariat point paruk pani lo nei tu te hna tangin a leito tukina COVID-19 din hun hriat thar bera mi sangkha somnga pangain an kai ti mu chu ani a sample test zong zat sangko za sari samko pako zinga za som point pasari an positive ani tundin huna shikai to zong zat hi singruk sangko somni paruk ani a singa sangruk zathum somnga panga enkol da man ni to a enkol lai mek sing khat sang ni zali samli an oma mi zani samthum pakhatin an thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory shikai samko pakhat mu chu ani a TrueNet laboratory sample test zinga somnga paruk an positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chu zariat somret pariat an oma FIA test a somni positive mu chu anom bokani mishing sang khat zela positive mu chu to zat hi somruk pathum ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nu na chan to zat hi somni pakhat anga chut ani pilal rimoi kum somli kolachi veng thar chuni zandar somle minute nga khan COVID-19 awangi na thia august ni somthum pakhat khan ria ka ti ria chuni a ZMC refer ni in van doi thak takin konglaka athi ani pulan hing moi kum somnga poriat bong kon chu nimin jing dare lemi somthum pakhat khan COVID-19 awangin ZMC athia September ni khat khan ria ka ti ria chuni in September ni riat khan ZMC admit ani nithum o Mizoram Legislative Assembly session chu nimin khan tiamchin amlawa ti top ani Assembly session chung hian house a report panga pekani a house chanchi start questions ani somnga pariat le ziaka chanchi an start questions zani somni pasari lu te da vain zali somret panga lu ta house zona chan man za chu pakwa ani lekha poimo paruk pharani a special mention ne statement pakhat ve a oma session chungin sarkar bill pani lungrol taka pass ve ani bok Chief Minister Puzoram Thangan furwa tui tamna Mizoram kong chu mundang ain a chechaka kong siamnan a thayanga tam RCC mantum zelani ati nimina session na zona changin Chief Minister chuan Mizoram chung mun sang kong chia chu furwa tui tam line thataka siam turin malak chaka har sa ti soya Mizoram chu ro tuin adu awang le kong siam na tur man ruwa po ro tuin a chia chuan a chechak te soya betumen kong le purwa tuin tong chu kong chiat chan ani atia mun tam taka leimin point kong ati chezolani ati bok kong siam chak thelo chana purwa tui mai ba ka sanction mu tlai aum thin chu ani atia contractor te tan bung rolak lu a har sa thina hripui len lai hian thok tuin mu zolo te chu kong siam mon chanani ati bok zona dang changin house leader chon KMMTTP compensation Mizoram square kilometer aya zaw anga claim chungchanga fello lai omani chuan anno enjoy tur thu soya dilkang kong BRTF in anen kol chu siam that thei turin anno enjoy tur thu asoya furlai chuan kong chu du thu sam ani theilo ti soi Mizoram kong chu hun then khata chema se kong tha mu turatama rangchal kontrolong kai lam BRTF in thei to pa an tho jak thei nan ma anno lak tur thu soibok Chief Minister Puzoram Thanga chuan Ramribula kong siam zelani ti soya Ramribula in kalpona chu apoi mo wangin thei to pachaka malak me kani ati Health Minister Dr. Alal Thanglenan COVID-19 chungchanga Mizoram chu state dangtenen khai khinin pathian khongin awangin din huna zia om ati a state din huna zia na chan chu mi pui zong te tanrol na wangani ati nimin se sona COVID-19 chungchanga Mizoram din hun soin Health Minister chuan Shrilenga wangin tanpui na hun sang atang nan tonga mi mal le pol angin CM relief fana suman thoa mi tam tak midang ta na long chokan oma thingtlang lama tangin a thlonin theile
thlai thar ei tur kho pui le kho dang har sa zola te an pe chuam zonun zemoi to mo na lan ti rati a ambulance driver te phei chu thun jan zomin covid dam lo te phur kwalin an nun an thap tak me mewani ati a health minister chon hripui lenga wangin lockdown ngai thin chu mipuin an zom thahle ti asoya mitam tak tan ei zonna an chun zom theilo chu poi an ti tak zet ati bok health minister chuan tunlai covid-19 ve thar tamna chan chu mi thiam hovin pik hun tur an soi ang dovin a pik vet ta tan chen in an alanga ti a mipui zong te tang rola hripui re theinan tan tho tur na ngen ani sample test dan chung chang ICMR chon RT-PCR TrueNet le CBNet te hi an tho dan thu hunani wangin huang khata adati asoya sample test za tur percentage bituk ti po an hriati soin sample test zong zinga za som nga pakwa point pali pakwa chu RT-PCR le atluk pui khol chi ni manga an test ani ati health minister chon positivity rate san chan chu contact tracing ti thatwa ngati a rin hel hlir an ni awangin a sang lo theilo ati a mass testing nuwa serial testing in achun som ti soim vulnerable group targeting film khur tak le omzanei takin ma an la ti asoi ani Mizoram district som bakata khole veng zani somli da African swine fever infected area pon ani to a nimin khan ASF awangin vok som ko pali thia heti hian Mizoram hun sang ASF awanga vok thi za chu singni sangruk zanga samruk pani atling to ani nimin ve khan veti department shet puinen vok somli pakhat suat ani a heti hian vok so to zong chu singkhat za somli pasari antling to ani nimin thleng khan African swine fever lennarin hel veng le khwa za som anom mek bok ani African swine fever leng mek chung changa hian Aizawl borsap chuan infected area puan mission veng tuikol not tuiwa mit huam chunga vok te chu hral emo tal emo phur chhole laklu emo khaptlat ani ti thupe ka chu a vok thi reng pai mai lovin thuk taka phum nge turani thule vok dam lo reng hral emo tal emo khaptlat ani he thupe khian thani chung a huamang United Nations in akalpui mek Sustainable Development Goals SDG Agenda 2030 anti bok ti hlotlena konga North East District sang te thlenchin tarlan na Mizoram chuan pathumna din muna hau tun hnai mai khan niti ayok Ministry of Donor le United Nations Development Program tangkopin an buat sai Sustainable Development Goals ti hlotlena konga India Marchak State pumpui district sang te din hunjir chen na North Eastern Region District SDG Index and Dashboard sangni somni pakat somni pani report ti chuani a he index report siam tum khatna hian te fungsang samret pali mangin Marchak district za pathum bi chian ani a state pumpuya Sikkim chon pakhatna a hawa Tripura na data Mizoram chon pathum na a hau thungani district za pathum zinga East Sikkim district chon pakhatna din muna hawa Serchhip district chon pangana a hau pha ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Agriculture Department tangkup chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lom nakal puimek kwalin quiz competition tuntha August ni sompali in rinni atanga tanin kumthar August sang hi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rinni zan chanchen thar puan huna piang in zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar lo ngai thu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Defense Minister Rajnath Singh le Union Road Transport Minister Nitin Gadkari te chuan Nimin Khan Rajasthan Barmara National Highway zakwa samni pangana emergency landing field ELF an hong thu soin Defense Minister Rajnath Singh chuan Indian pum khatna le thune na hum him turin engzona po ma chona in huamati a ramsung sipai te arin na an ngat ngam ti asoi tunari rum thila thona tum hun tur an hon tak chuan ram ven himna lama ma sona kong asial donani atia hetiang thona tum hun te indolai mai nilo khorel setna alo thanin an tangkai ani atibok Union Minister for Road and Highways Nitin Gadkari point an hun man chu chin chia tla ka ti thua soya hetiang thona tum
theina kong hi ramchung mun som ni lai a siam to ani atia tuna hian pangadang asama siam le me kan ni thu sei bok sarkar lai pui chuan fura thar chhuat thlai chi hrang hrang metric ton nuai zare somret paret point paruk pani lo nei tu ten hena tangin leito Union Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution tarlan danin nikum tunang huna sarkarin alei sak metric ton nuai zasir samruk pali point pathum pako ain kumena hina leitam to zoka hei hi lo nei tu nuai za som thum singi sang sari chungin a hlok na antel ti ta langin cheng vebel chanoi khat sing ruk sang sari le zako samruk ve sarkarin seng to ani chanchin thar ser ti top na na tang pui tugina covid-19 tin mun hriat thar bera mi sang khat somnga pangan an kai ti mu chu ani ni thum o Mizoram Legislative Assembly session chu tiamchin omlovin nimin khan ti top ani Defense Minister Rajnath Singhและ Union Road Transport Minister Nitin GadkariจะนิมินขานRajasthan Barmara National Highway จะก็สมหิปังานะ Emergency Landing Field อันหงสรการและผู้จนฟูรัฐหารชวดขายช่างเมตริกตันหน่วยจะเรียกสำเร็จประเด็น point ปรุกปัญหาโลในตัวเต็นเฮนจังอินอะไรต่อจุดที่จ้องจู่จันทินทาร์กันปวนไทยจู่อันนี้